Sama Minister Sarpo Dr. Himanta Biswa Sarma ingdeng plikar narkep karbiri sunin sorong jelong nang cetong. Plikar narkep ang deng kewa mesen la pening tamjin pen kicun pon. Para lang solong edona hemme kicho hawa chitum chomanchat. Keses kiceng sia kong chun bang roy inghi awak kareng no batu. Keses samai pu Chandra Singh Kro ari deng pen jerni karbe alunjer kimi kang pupon. Charni krupi mis kewa paman kacepalong. Plikar narkep ang deng kewa mesen la pening samjin pen kicun pon. Nona phoya rong aje aphan rada tum langlong jine langlong lene pua batai aning thir te thesi theklong no. Abora krema jog rong aje doji awe kiceng alom tini dak de lapen apige rong aje do pupua pita puthot pa pithudet thereponi phai isi an banthudet no. Bontala puanang bong sita alir alom dojot pen plikar narkep ang deng KYF mesen pen kar bijutang asong la pen plikar narkep ang deng kar biri sonim sorong aje atirikam ame ya tumpen pacun pon lo. Kar bijutang asong hawar ame thongkep so se atum cetong dun si plikar narkep ang deng kar biri sonim sorong aje along ason cepate dun rentilo. La pen thu pining aseng kan henlo kar biang long pen ang tan ke do kar biatum nang kacepate dun ke ong nai pusi kar bijutang asong ame pu pen sitame nang pacini dun. Labang suarong aje thereponi phai si pen cheng si ni phai pho an pajut ponlo la pen kijut sianing beke Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma sitame chetong dunsi no thengpia hempen chenglok ason kang pu jai mek sitame dengpon. La pen arni kang sam por phai throk a phi sing mirjeng a chatayalong radamai pi padopon si Assam CM aphan ingthu marne pon. Labang so ke pajoda meyelong non hejong AMOS along ke doan asonta Assam Sorkar pen kapacun pameji la pen kar bia khea jutang jubat pir bia catayalong muluk ke paro joji aphan Assam Sorkar hin pen kai kita kacerap kacetu paduji putam meyelong pangdak pon. Keses kiceng sia kong chun bang roy inghi awak kareng no batu. Rong aje apor ningdu ga beta thereponi phai phoarni mate plikar narkep ang deng kar biri sonim sorong aje kijut siarani kar bijutang asong kiceng sia kong chun bang roy inghi men keso bat u pusinili to ma pherang ke pen beta nang pale. Tong sekot pen se kelang jia phan alang lipan Difu Medical College along si ponlo. La pen keso ke pat pega jok ICU along si bipon angkok. Thereponi phai pho adat alom ke mesen lang bonta malom so phia ogreng no si ke doa jok rong khelan malom ingprim la pen dowai imubak en ponjilang pu ahutsi men keso bat krak posinili to ma pherang ke kahumri damahut ahematum nang pachinidun. Alang lipan kiceng si ke Difu Reng Poli Hospital along si ponlo bonta non ke alang lipan Difu Medical College along si selang pon bo. Labang so berta nang pale bang Difu pen rameneng ti Malong News. Kesi samai pu Chandra Singh Kro ari deng pen jerni karbe alunjer kimi kang pupon. Kedam tang thereponi phai plianing we tara langso sing merjeng acha tayalong kang hon reng sibon lapen li chetong arani pen pu jerni karbe alunjer kimi karbi jutang asong amei pu Chandra Singh Kro ahin pen ing pupon. Labang so kang pupon hut tok bang jor sing be sitame kang pupon ajai megalong alu hiaman pen chetong dun. Labang so jerni alun lake monsam production ahin pen si paklang pot. Kang hon reng sibon po alunjer ke nongnam ke theklong alun se pi jyoti terang pi lapen raju be tumsi pacetak ponlo. Labang so alunjer on teron lapen bidasing timung atum pen bonda ponsi ate ot sitame bidasing timung ahin pen si pi ponlo. Lason si mirdong prakso ke utpal fukon pen si pi.
lapen li cetong cengarani pen alunjir lunsepo Bikram teron lapen jiuti terang piatum si pacetak ponlo. Labang so alun ke bidyasing timung lapen Purnima teron piatum pensi bonda ponlo. Lapen ate ot sitami Purnima teron piahin pensi piponlo. Labang so alunjir arjuji pulutang te. Monsam Production a YouTube channel along an nang litum humridam ignon kusi Monsam Production a hin pen nilitum pan berta nang panen. Asama Minister Sarpo Dr. Himanta Biswa Sarma ingdeng plikaran narkep karbiri sunim sorong jelong nang cetong don. Asama Minister Sarpo Dr. Himanta Biswa Sarma ingdeng plikaran narkep karbiri sunim sorong aje kecepat dia mehud aluhi Sarpo man pen nang cetong don si ason hem kimi kang pupon. Alang li roda hempen nang sun iksi kapasang ade mate helipad ing pupon si apino thengpia hem kajirong hangpi guest house karbianglong BJP sai hem lapen sarsing teron memorial hall hai hui ing pupon kacipadia mealong minister sarpo hin pen karbia toma phurkimo hai hui pajer midam si aphi alang liphan pin pura loke pajer dun along kisung ponason hai hui ke pepleng pijia phansi chekchak tekang lapen karbianglong district ar loke do ana kheyang bong ningi si dopen kaching thurnai lapen Kemenai a district peman lonang pusi ningje tekang bang so meyalong CM Dr. Tuliram Ronghang BTR a CM Pramod Boro MLA EM MSC KCS kethe keding atum pen danglok penang anatum chetong don. Para langsung long dona hemme ke cho hawa chitum chomachot thereponi 54 ni difu police station ke parlo tara langsung rong klar eta rong along rajaning tipu abang phwa hem ang ton pen mechupia rong aje ke jutsia jo potsi muni du ikpik lapen laso ami ke cho por hut ke rong aje along minister sarpo Dr. Himanta Biswa Sarma aphan kachopapon ame do bom por hut chitlo bon sami hadak fire brigade akong kelong ke do ko joksi lapuan armu ke ong hut pusita aphi me an ke pemet dun long keceng pen ke thek dun long ik edera job hemalong ke doan ason anta mechu iglap lo kopi koson pen tong me ke cholong iglo ne ke chini dun de la pen hemarlo ke do eta joksi me ke cho thek dun long pe prang predet pusi rajaning kia hin pen nilito mo panang pachini dun bon sita pening ke ronga jia klam alom sita penang an meri hing kapasik sakdola si short circuit da jok ta hai pusi rada tum ke chathan pon hemalong ko an baga hormu dojine bangke pudam dakun esita hemalong kenang soda hormu ke doan mechu erlo apot si penang an alago hormu ke na hoglo pudam on bang so me ke chupen areng huke maduta so bang belang dipu pen ramening ti lapen indrojeteron malong news tuma joni si ini tentang langsung orang aja ceton cilo lah so fire brigade tuma kerap joni si sabsu bangke nampak mentong saya lo ahok perante lah so sarkira joni ma koson puranang lima sana tema nebdak thekte office tame nebdak bangge thekte da lo thima hema sor bang ta me kam claim bom amada la pu aluhi kadu kabe kiddu o ajoine kam ki ongso ta kali amasi TV ta lang bom pen masi men marmen thur plum lo ke TV long le be chu bang kali ta me hala nili payarum na sido nili payarum na ke mayok ta dode ase dak bang ke isi masa da me te kumane pupanta pa koida ma thai ta be mate short circuit puta me klar dak pen ta pu thekhe nili pachu bai ta thekhe da mose asi hoitu kalang thai pu mene mate kali da thai pu mene labang ke me kini pen thai nong lo le da apo asi tibon ta me la jat pen ta me ahem bang me chulong bin lo lan ahok per kalang ekta hai la thima rongaje force tame long ni long thoma di mil tuma la rongaje klam long tame pen an ke la short circuit la son kichudu la so teng lang dam brote la so jok ta hai sitamil tum pudam thipune la sinal tum long agricultural society long chunbang ke hai la pente non tirikam amai working president ke hai timo sang to la hanin pen rong si son thak thak lo pasi ta lang so so lang ita la si lang pen
Sofa kan itu kan sana. Pardon. Hok lo lang itu hemgang ke awik pin lo. Si ningduk lo. Duk abe rong aje la pining 48 KYF la so rong aje kijutsi anong welo masih alang itu man si ningduk pi son si thekdonong lo ote hokper lo do beto aning garong chonpur stamelang tu mangke mitri meglang son ajo masih kado be bangke la pu thekdon long puasane kali sita ke daut son bangke pining la karen bang la install mimat karen pra ke sort adim do along son karen la minline mo hata ke sort do asi ala dak tum KYF long stame la dak pedang long ni long thom dak ke sort hitan do lo asi sort teng basi la salamanta la sonang jipang ma ptani li si taut dun asi punon alang tum han ke si don kisung por asi ning meaning do tum stame chirab don sonte nek pari busnili kado ko be ke thik ding man ta chunuri la Charni grupi mis ke bai paman ka cepalong aning kan bang ason si pening tapni kebrener ke pang deng karbiri sunim sorong ajelong kache tondon si jagwe song NGO hin pen mis ke bai ka cepatya jane patopon teleponi phai clear ni ajo por phai ner ke malom pen para langso Samsung sing intia chatailong labang so ajai mek pang chengpo pening labang so ajai megalong ang dung kitia hut bang kep bang phiatum ang bong si chepatim labang so ajai megalong kan saya amo along Prasan Khos Jerlin Rong Pipi Sunia Tok Pipi Surjio Rong Phar Julie Bepi tum pensi pachun ponlo labang so along pining aparman charni krupisi miss ke baya baman chepalong pono labang so phedun tu anuska te ke thomang deng duty bisang ma miss photogenic aman kun mili han city best personality aman anuska teron pila pen best work aman rup talon bepi tum pensi chepalong pono labang so berta nang pale abang nili tum kherang ke indrajit teron malong news. It was a very good experience that I got to learn so many things, not just about myself, but I gained confidence and I started to know more about beauty pageants. Thank you so much. My parents actually, because my dad has struggled so much so far and I want to make this moment and give this credit to him because he is a very, very special person to me. I hope that you're watching this.